kan ketibo le buje tu ite kota mana kile itia amar iriote buri tu kile dice buri tu dibona lagi no hipotha kalau sopar dono de pilo naik kan da Hello sir. Ini mau kuat tu hal ni ada aja. Dua bosok. Jindabat. हम लोग समझते हैं लेकिन पूरी पूरा orang naik motor jauh hop lo militum la bangso apat po apir khelo achuri apong lo stame ni tum listen solution na hoda joni si pini amna ta chhong bong lo la si ni li ki pudam ji ko bang ke la lo la bangso alam ki apong lo kacharu ni tum सरकार बस्तामे लसोलाम alam ki apa jadi phan ni tum chudiri apatai du ping lo bस्तामे koson pen kosolone nonon tapa chun thekhala la si chuniri lo nili tum pini ke cerai lama bangalang lo ke dam tang hok lo nili tum tapat asor bate kar biara tum le chumang tum jasimet ke hidi nakel nong lep ni tum kham khebra ti kali ni tum ke chuniri sona bang ke hala karli tang orivel pran permude abang ko tum phat net eng nang si alang tum phat ha kang sai pinang ji pula so isi ke kediman dulu hini bang ke longle phela bate ahoy lama bang ke lake lapangap batapat asor le chingwai ni lipate ratum le ahoy lama puta bage la tum le kijong na yili pu pensi ang song tum ban hodai na bisu hodai le bos tambe la tum bang ke hala kedam tang hut hala bang thong apon ke neping na lo hok lo amen akuran tanang pila lo bos tambe isi ki chok che isi ki ton thudet alama bang ke alam tum la let orivel timu ki lo la ke la pangap along le arlo tulang tum ni da joine se chitom thudet lo so posipini ya ko ching ki thuna kok lo hala dalang se ki tok la ke la pangap area arlo ko le lang tum tok thudet ko sante ini sana ko ching ki thu yok ko ni polo kyong se la tum la pangap area lo ko yong se ni tum chidam dum det lo plutang te la ke mekhle lo man det ko la ke la so alam la so ko da chet se mo ke la tum pen se na tum se hala so ni orivel phana pathi la tum bang ke la pangap arong adu ko na tum chidam dum ne lo ke la ke mekhalaya along le lo ula solam dokok na ko matha pe se tum bang object da putha bang ke lo so bang correction plan nang ji pulo dan pine meeting lo tame ni pulo nang tum ni administrative atum jong se bang i polling atibut lo te la ke asam lo la ke mekhalaya pulo tam te ko so se minitum la dak ning ching sam dula se sona bang na tum ke inut empire plongte empire du pamini aron te ipsidoni yong se one sided dam lo tang te la so game bange ina dabji pusum kan la lo order tumata udun lo ase ako ni putulo itu la border alama bangke itu administrative atum pen la pen itum rong so chingwa chochot bangke chok chedaji hai a border alam yang se pachunji pulutang te la ke politically alam sedam langji po la ke age the giding tum emcm atum chief minister pen chinglok la tum pen se chingki jithan pen se klem langji galip dong te itum rat la pen itum University betum pencing wah cocok bangke kam cuci. Tema nang tum loan order tum ke peace dona ji monsam doni polam sina tum ke claim cot. Tapi kita tahu holo ni tum the sok pacerolong lo. People se pacerolong lo. Boleh ihat tu mat hata hai. Juga pacerolong misal mana bangga aku pak claim tulong le dek. Uta ihat tu mat haji. Alam apa bangga lalu. Hok lo orivel timu ngaphan net kapathia tum phan net ingnang ne ko bon stame ni tum bang ke pachuklem nong lo sok pachirim nong lo alam bang ke monsam ke kenang so monsam do vek nang ji pu ka matha pensi ni to lang thon pachirim nong lo pachero long lo
athema lo so mon sam do nai pu bang ke lahe pen a kithe gi ding do pen me khale a sai pen na kar biang lo sai pen lang tin na chuni ri pen se cholo orewela phang pathi atom phano se pranang bul neblong le lang pusta me to mon sam mi kanang sok we se ni tum che don don pen se agreement che topo tame hala tum agreement na teng bang lang tum order da po join ni se a phong ni tum chingwa na khoplo ta pini le thoughts tame dong le phelang alama bang ke alang tum ni tum chuni ri te na tum long le hok lo hidi ke nang tum se chuklem tang da pot chuklem non polo bonsta me inglong abang ke ni tum kar biang long along le thang da po lak ni tum han chuklem long long ji lam pudulo bosta be lang tum pulo lahai lama bangke longle inglong long bangke nang tum dari kili tum klem rap nang chorap na athema lake aningkan bate thingpi penar phek long te lake phok itang lo te kai si lo po lahai bang klem nang derse pene nikan si chuklem nikan si chuklem chot hormu le klem chot nang ko masala so bangke ni pulo ni tuma diman yong se ba ni tuma chuni resos nang chedon dun de bangke pini bangke ni tum tapar hin kana bangke la so lama bangke na chedon te the lake ni tum le la so long le ke yong se na chedon dun de bangke lake nang tuma phanang hodai bet alam se de rok ko ni tum ke la so puta pa na chedon de asipini chingwai long bangke ini puche ke sai ke dostame agreement isamba agreement ke du ko bangke ison ta chikra ke chikroi pate ke cerai thi lama bangke muteni tum pudun ni tum tapat pandat ko bangke rom panda cerai lo lahai ke do lama bangke ni tum tapat pandat ni tum ode la he ansong tum dulang halatum phan se ni tum dai lo pusi ni tum area of difference between Assam and Meghalaya. Today, a village level meeting between the villagers of Tapa and villagers of Lapangat of Meghalaya happened. The meeting just concluded. Whatever decision that has been taken in that particular meeting will be shared with you if there is a press release. Else, subsequent meetings might also happen with respect to this particular matter. What will be happen from tomorrow? I can't say tomorrow what exactly are you expecting from tomorrow. Ma'am, cultivation and others. At this point of time, whatever agreement they had, whatever discussion with respect to cultivation or plantation they had, they have already discussed in that particular meeting. And no conclusion could be arrived at in that particular meeting. Okay, thank you.